Nina bendloveni amandla nina bekashana kambe siyaphuza umlaza ngameva nina bendlondle no phapha ekhanda enhla nasezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika siyakhuleka kakhulu emakhosini induna amakhansela imeya bonke abaphathi bezwe siyabingelela le Black Life TV igama lohlelo ke izimpande zama-Afrika uhlelo ke selineminyaka lukhona lisiza abantu libathuthukisa ngolwazi ekuthinteni izinto zesintu libalandela abantu umhlaba unyakaza kodwa thina sime sithi nazi impande zama-Afrika nakho la abantu bengathola khona abakudingayo uma ukuthi mhlawumbe bayakudinga lokho abakudingayo. Igama lami uKhesi Chaka ngakaloqini insizwa sethi sichake seyishaya impunyela umfoko amancisa kancane. Sikelo dabeni siza ukuthi namhlanje ke njengoba nezulu selinetha nje sekule ndawo sikuyona ubaba Gas ufuna usixoxela ngani kulesi siqephu sethu. Baba wethu siyabingelela. Hey sibingelele babukeli be Black Life TV sibukelele nakuwe King Chaka. Wethu siyabonga kakhulu siyazi ukuthi mangabe sisuke sikhuluma nawe so njalo sothola into entsha but ke manje ukhetha uzosixoxela ngokunye ikuphi lokhu ofisa sikhulume ngakho manje? Thokoza kahle lami ngibonga ithuba. King Chaka into engizokhuluma nayo ngabantu. Njoba ku December nje kuyakhodwa kuwe emakhaya yabona. Ngizokhuluma ngezinto zokuklina ikhaya, zokuklina igceke. Okay. Yabo abanye uthola kade bahamba imizi beyivaliwe. Abanye uthola kwahamba abathakathi basala badlalela khona ekhaya yayibo. Ngizokhuluma ngezinto intelezi lentelezi le mangabe uyilokhuza uzoyisebenzisa uyithatha uya nayo ekhaya kumele ungangeni nayo egcekeni uthole itshe lomfula yabo itshe lomfula ube solifaka phakathi la kulentelezi liyenye imfihlo itshe lomfula molifaka phakathi entelezeni so mofika ekhaya sofika soyishaya lentelezi usoyishaya uyikhulumisa so uxosha zonke izilwane yonke imoya engalungile so yachela lonke igceke uyaliklina igceke ngayo lentelezi ukuthi kuphume yonke imoya engalungile ngoba abanye solo bafe noma kodwa abanye bafe noma wengane sothi ingane siyangena isiyakhazeka ishayeka phansi haqwa ile moya lo abanye bafika vele sekwavuswa into egcekeni ukuthi ayifike la idlele inhlanhla zabo or izodla imali yabona lonto abanye solo bazofika kunamagundane ukuthi ayaguduza nje endlini aqeda igrosa yabona izinto ezisuke ehlangabezana nazo esuke zifaya emzini abantu abawuthathe kuvuka imvukuzane ngapha nangapha ebagcekeni into ezikanjalo lezi ezisiza ngale yonke lezi leyo abanye baze bathi imvela amagundane into ekhona kanti ubuthakathi amagundane mekhona akhona lokuncanyana lokwemvelo ukhona la uthotho ukuthakatha ukuthi abanye abantu abanalo ulwazi bakhona lawa okuthiwa ukuthakatha adla yonke into esendlini negross ayihlali iyashesha ukuphela nasendlini kuhlala ngomsindo kuhlala ngokuxatshwana endlini yabo makusuke khona umoya ongalungile into ezikanjalo lezo nemali futhi ayihlali iyaphela so angeke ukwazi ukuthi uphile kukanjalo endlini ekhaya elinjalo kuhlezi kunomsindo kuyaxatshana kuyaliwa akukho kulungayo. So lentelezi okhuluma ngayo intelezi engalandwa umuntu ola eThekwini intelezi engalandwa umuntu emakhaya ivulelekile ukuthi wonke umuntu angayisebenzisa. Umsakazi ivulelekile ukuthi wonke umuntu angayisebenzisa umuntu osuke la eThekwini umuntu osuke efuna ukugoduka naye aye ekhaya ihamba nomunye umuthi okushunqisa okhipha yonke imoya engalungile egcekeni. Okay mhlawumbe ke okunye ke ufuna usihlephelela ngakho ekuphi Baba Gas? Khehla lami ngizokhuluma ngokubethela yabona mase ngena isikhathi sehlobo kanjena izulu liduma njalo yabo nje bagodwa nje bayazi abantu basemakhaya izulu liduma kakhulu emakhaya yabo kubalekile ukubethela yabo ngoba ukubethela ngisho noma umuntu ethi uyaphonsa into uyayithumela ayikwazi ukuthi ifike ishaye ekhaya makuyizulu liyakwazi ukuthi liblock ke libuyele kubanikazi lifice le ekhaya liqinile ngisho ethumela emakhaya banokusebenzisa noma intindaneke ngisho ethumela omantindane uthi kunento enokhaya emawindini okunento efikayo ncela inkomo zala ekhaya oyenze negcekeni leyo nto leyo kuyasiza ukubethela ngoba ikhaya usukulibile lokuthi angingadlaleli abathakathi ikhaya lingabi lula ukubethela usukubethelela into ekanjalo ngisho nomuntu akangalimebheka ikhaya ayele aleye yayibona lo nto msakazi kunomuntu othola ukuthi ngisho endaweni efisa ukutesta umuthi wakhe uthothi umthakathi uthothi itestelwa lapha kini ngoba uyanazi ukuthi ne-week vele. Okay so lento yokuqinisa ikhaya ngeke ngizwe mina angithi ngiyalalela amanixoxela nabantu bengichazela ke ezize izinto ngiyifunda kubantu nje bekhuluma ukuthi kuyabethelwa nani mhlawumbe ezizinto okwaqaphela kubetheleni abantu sukwachaza okunye yini enye abantu okubona ukuthi bathakathwa ngayo kakhulu eyimpoqo ukuthi abantu bagcine bekwazile ukuthi bafike ukuze ukwazi ukubabethelele emakhaya. Khehla lami into abathakathwa ngabantu one abantu baphendelwa amadlozi abantu
baphoswa ngey'poko, baphoswa ngemidliwo, baphoswa ngezilwane. UMantindane into efike kuthiwa ayizohlibhiza ekhaya. Meke yangena yakhela ngena phansi kwale khaya siyavuka. Abayithothi abantu bakhona la emndenini abasuke bevusa izinto la emagcekeni. Uthole lento isiyahlupha-ke isihlupha la egcekeni. Leyo nto esuke ifuna ukukhishwa mase klinwe ikhaya ukuze kukwazi ukuthi kuvuleke iy'nto zenu kukhanya. Noma ngabe kuthiwa idlozi alisaklinwanga ngaleyo ndlela, kodwa uma ngabe kuthiwa ikhaya liklini bayakwazi labantu ekuyibona abawukhanya banibhekile basondele kukwazi ukuthi kube khona inhlasana noma seniklina-ke senigeza umsamo seziyakwazi izinto ukuqonda ngoba ngisho kuthiwa laboshwa kanjani umsakazi idlozi kwathi kwakliniwa ikhaya liyakwazi ukuthi lisondele ngoba iy'nduku ezisuke zisetshenzisiwe la zisuke zifakwe nodlozi malibuye yayibona leyo nto. Iy'nduku ezidonsa idlozi ziningi iy'nduku ezifakwayo nentelezi uma kuthiwa kufakwa intelezi kuthakwa umuthi ekuzobulawa ngawo izinto egcekeni nezinto ekusuke kuzobethelwa ngazo kusuke kufakwe nesohlula amanye yayibona lona kwafakwa nojuda emlahleni yabo into ey'ningi kwazofakwa namafutha kwafana namafutha embulu uxama yayibona lotho embulu uma kuthiwa kuyabethelwa ngoba awuvinjwa yilutho ukuze uma kuthiwa uxama akavinjwe lingafohla ngisho nala ngisho ngabe kuthiwa nivalile ngezasi iyaqhamuka idlule yabo. So kushuthi ngamafuphi uthi dokotela kuyenzeka abantu bagijimele koklina idlozi kanti inkinga isegcekeni. Ya msakazi into eziningi ezishaya abantu yizona lezo uthothi umuntu ujaha ukuyongenisa idlozi kuthiwa idlozi alingenanga yindaba ikhaya lingcolile noma umuntu kade efaka idlozi akakwazanga ulifaka ngendlela yabo. Utheme lifakwa ngaklini ikhaya kuqala wabethela yabo izinto ngafike kufakwa idlozi abantu bangene uthothi lingenile babona abantu engathi izinto ziyashintsha kuphela nesonto sezibuyela izinto zibe wesi kakhulu yabona into wazama ukuyilungisa yangalunga kahle iba wesi iqhubekeke manje kube ngathi sekuvaleka kakhulu umoya yabona lapho kusuke kudingakala ukuthi-ke lapho-ke mangabe kuwukuthi uzofaka idlozi qala ugeze le ekhaya ulibethele uliqinise so yahlambulula-ke manje sokhipha nale dlozi elumdliwa usuyalihlabela uyasho indoda yamadoda uma ukuthi sonihlusha umdliwa ekhaya usho indoda yamadoda siyokuhlabela-ke nasi isithebe sakho kukunini ukuthi nihlabela isikabhu nibuya nebhodlela yakho lokho kukunini ukuthi nihlabela imbuzi kuya ngokuthi nihlabani selithi nasi isithebe sakho-ke manje hamba kuyodla lapha ngaphandle seniwuvulile vele kukliniwe nasegcekeni hamba kuyodla uhlale lapha ngaphandle niyaphuma nalesithebe nibuya nalogoloko seniyamphahlela nangaloku hamba lokhu kunoku hamba kukhishwa ngalo umdliwa ngaphakathi seniyamphahlela nombeka ngaphandle egcekeni nako-ke phuma-ke nako-ke la uzohlala khona sekuyilayini imkhipha khona seniyamlahla seniyabuya-ke lapho-ke manje senifaka idlozi-ke manisuka lapho seniyahamba nonke ekhaya sekuyiwe esihlahleni somhlonhlo noma isihlahla somkhiwa. Isihlahla somhlonhlo yila kufike nigcatshwe khona kube sekuthathwa ilokhuzana yenu lonke igazi lenu libe sesiyavulwa sekukhulunyiswa lo muthi lo ngeke ngawusho ngoba ngabe ngithwasisa abantu abaningi so khulunyiswa nale nkukhu le sekuthathwa le gazi lifakwa la phakathi uyahlatshelwa nomhlonhlo ngoba isihlahla esiphilayo njengomuntu siphefumula njengomuntu. Okay, mhlawumbe-ke sesigoqa dokotela wena uke wangitshela kancane off air ukuthi njengoba uMatasa wehla wenyuka abantu still bayakuthinta bafuna ezinye zezinto oyisebenzayo ngibala mhlawumbe ukugeza kuye emfuleni nani kodwa isikhathi siyakuphika iluphi uhlelo olusho zenalo for leyo nto ngoba abantu bakhalile bayidinga le. Msakazi ngibonga ithuba msakazi uhlelo engisanalo ukuthi manje abantu abazogeza ukuthi bazozivulela inhlanhla abazokhanyisa into zabo sengizobenza babe ndawonye yayibona lo nto masibageza ngeSaturday sibageza ngeSaturday nangesonto yabo lokho kuzongilekelela ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe busy nezinye izinto phakathi nesonto so abantu mangabe beza kwababugasa kumele babhuke laba basuke bezogeza ukuthi bavule into zabo bazikhanyisa bafuna into zabo ziphakame nje zikhanya akafuna ekuthwala akafuna isiphakamiso kodwa ufuna ukucacisa into zakhe kumele babhuke so ukubhuka ubhukhana ngisho nango-100 nango-200 yabo ukuthi sazi ukuthi abantu abangaki abazofika ngosuku ukuze sikwazi ukuthi masibathatha siyobageza bonke labantu sesiyabaphakamisela into zabo bonke mkanye nengabukhona ukuthi kuphazamiseke ngomunye uzothatha okunye la ngomunye uzothwala abantu abasuke gcina ifocus iluza so ubamba lapha kanti ngisuke ngifuna abathintwe yimina izandla zami wonke lamandla lawo ngisuke ngiwalanda abawathola angathi umuntu usethintwa ngomunye umuntu lapha into zakhe asanyakaza useyakhala kanti okubalekile ukuthi umsakazi abantu babelashwa baphelele wethu sinikeza inombolo abantu abakuthola kuyona ikhathi osebenza ngazo nalokho nanento ke nje nina ningajwayele ukisho njengenyanga ukuthi
Hayi phela nani ningabantu niyayiphila impilo eceleni nabantu benu, ngisho njalo. Niyafuna ukuthola isikhathi esi-free. Kwenzeka kanjani lapha ekhathini zokusebenza? Msakazi, siba khona isikhathi nami nomndeni wami. Yeah. Angeke ngiqambe amanga. Kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi mangabe umuntu ebhukhile, indlela isikhathi engisuke ngimqalele sona, uyakwazi ukuthi afike ngaso. Hayi ukuthi umuntu aqhamuke sethi mkhulu sengila. Nami kunezinto engizenzayo eceleni. Kodwa nje uma bebhukhile bayazi abantu abasuke bebhukhile. Ngenza sure ngaloso sikhathi abasuke bengidinga ngaso. Kumele sitholane nabo, kumele balande station eDurban station, kumele balande ema-airport, bafike la kababugasa sikwazi ukuthi sibasebenze sinesikhathi sonke. Thokoza. Sabonga kakhulu mkhulu. Thokoza msakazi. Bantu basekhaya, okay, khona ukusala? Nami. Oh, inamba, okay. Yeah. Ubaba uGasi uyatholakala enambeni ethi 081 45 78132. 081 45 78132. Okay. Yesibili ithi 061 593 0735. Thokoza. Sibonga kakhulu babukeli be-Black Live TV, impande zama-Afrika, igama lohlelo. Qhubekani-ke nilandele, nisubscribe, nilike, nikhomente. Kube nomndeni nje okhulu usuku nosuku. Uthando ninalo, siyalithanda kakhulu, siyathokoza, siyathobeka. Igama lami King Sicaka, signing out.